Шерфіңіз қайырлы olsun. Бүгін күздің бірінші күні ве Қарамышғалының 917 күні девам етмекте. Бұл саатқа hazır olған хаберлерінен сіздеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Қырымның юқары Рус махкемесі Ақтем Чигоз іші бойынша отырышыны девам еттірді. Махкеме топлашығы Кенеде видеоконференция бастасынен кече Чигозны махкеме салонына кетірмеділер. Бүгінде қадылар таққатының малюматына көре зарар көрген инсанларына діңлей. Оларның сайысы 80-ден зиядедір. Эпсі Русское единство ве самооборона векіллері. Белі олғаны кебі Меджлис рейс мавин 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламенті оғынды кечірілген Украина бұтынлігі митингінде қалабалықлар чықармақта қабатылайлар. Чигоз 1,5 елдан зияде апсте тұтыла. Николай Полозовның малюматына көре сентябрь айында таздықланған жедвелге көре 14 махкеме отырышы кечірілмек керек. Тақыпке оғыраған Илми Умеров едігер Қарым-татар мабыслерінің меселесіні G20 саммитте көтере білелер. Бұны адвокат Марк Фейген білдірді. Обу меселені Алмания, Франкистан ве Америка Қошма Штатларының векіллері көтережегіне умут еті. Саммит сентябрь 4-5 күнлері Қытайынан Ханчжоу шерінде өткерілмек керек. Анда Русия президенті Владимир Путин де иштирак етмелі. Бұне берабер адвокат сентябрь 3 күні дүнияның чешет мемлекеттерінде яшаған файлжелеріні Илми Умеровқа дестек көстеріп акциясына чықмаға чағырды. Ендіден ана тіліне компьютер ойынларына ойнап оғыренмек мүмкін олacak. Балалар ве генчлер үшін Қырым Junior сайтыны тешкіл еттілер. О бүгінден чалышы башлады. Лейхаузерінде Қырым, Қытай, Украина ве Канадада яшаған қырым-татарлар чалыша. Сайт 6 бөліктен ибарет. Анда енді қырым-татар тілінде ойын, масал ве шиырлер юкленген. Бұл сайтны экранымызда көстерілген бағланты бойынша тапа білесіңіз. İnsanlar ictimai ağlarda görüşürler, ettiler, münakaşa ettiler ve böylelikle böyle bir sübet arasında Ernest degen bir arkadaş teklif etti. Misal için ailemizde biz ana tilimizde lafetemiz balarını bu muhitte yetiştiremiz ama belli bir zamanda balarımız başlay internet vasıtasıyla bir şeyler öğrenmeye ya da okumağa, işte oynamağa her şey Rus dilinde, ana tilimizde hiçbir şey olmadığı için onun için böyle bir oyunlar saytı akılga geldi, teklif edildi. Evet, baştan Umur arkadaşım teklif etti. Yapar mısın, yok musun? Ben birden istemedim, böyle bana sanki o gerek deyip ama sonra baktım, düşündüm gerçekten bu bizim için pek gerek ve seve bunu yapamız. Çipçi bu pek küçük balacaklar için oyunlar. Meydançak artık büyükçe balacaklar, mektepke başlayan ya da endi okumağa bilgen balacaklar. Baykuş bu balacaklarımız için masallar. Gece yatmazdan evvel masallar seslendirilecek. Zaten adı var, inşallah gösterilecek. Ebabil bu şiiriyet. Yani Kırım-Tatar şiiriyeti balacaklar edebiyatından misaller, örnekler getirilir. Pencere bu umumi oyunlar, yani büyükçe balalar ve büyükler içinde ve oyun arabası da cümlemiz için şen ve eğlence oyunlar. Ақер сакелері балабақчаларында ер олмағаны шекет етелер. Ана-бабалар білдіргенне көре балаларыны доғанын невбетке езалар. Ләкин бұда балалары балабақчасына баражағына кефалет бермей. Соңки 2 ел девамында Ярмадада балаларының сайысы баяғы чоқлашқан. Бұл Қырымға Русияның деге регионларынан келген Меморве арби қызметшілерінің балаларының бағлыдыр. Как вы считаете, в Севастополе достаточное количество детских садов или нет? Честно говоря, нет. Очень маленькое количество, очереди очень большие. Мы сами стоим на очереди от ребенка, никак не можем устроить детский сад. Уже 2 года. А еще когда устроим ребенка, непонятно. Может даже перед школой. Старшую устроили в 4 года. Поэтому надеемся, младшую немножко пораньше устроим, чем обычно. То есть одни там, другие там ходят в сад. Мы ребенка в сад возим, живем в Гагаринском районе, возим почти в Стрелку. Мест в детских садах не хватает. И получается, дети вынуждены ходить в платные детские сады. Какие вы по номеру? Ой, там вообще миллионные какие-то там. Как вы считаете, необходимо ли достраивать новые детские сады в городе Севастополе? Безусловно. Безусловно, очень долго ждешь очереди. И многие дети даже не попадают. Я знаю, что остаются с дедушками, с бабушками.
Конечно, нужны садики. Ялтыда Саратовтан келген ГИБДД хадимлері құтуларнен ишарабасына ичкілік юклейлер. Бұны тазықлаған видеоны өз YouTube каналына ерлі блогер Сергей Владимирович ерлештірді. Оның изатына көре полиция ичкілік сатқан түканға иш вақтында келген. Работаете классно. А чё, на патрульной машине бухло грузим, да? Вон еще один бежит. Прикол. Гаишники на патрульной машине бухло грузят. А, класс. И у нас все нормально. А чё вы на меня со мной так разговариваете грубо? Я вам что, грубил разве? Чё вы мне грубите? Вот грубияны, посмотри. Хамло какое. А вот скажите, вот тот алкоголь, который стоит на парапете, вы выносили, вы его будете забирать? Ну, мне какая разница? Мне разница, что вы в патрульной машине при форме, при значках грузите алкоголь. Ну, вообще его никто не грузит, вы опять говорите. Ну, вы только что его покупали. Ну, это одно, правильно. Покупали? Вы имеете право купить. Ну, по форме, при значках имеете право, да? Это нормально. Нет, и право, может быть, вы имеете. Ну, вот как вы считаете, это нормально? Ладно, если бы я его распивал, другое дело, правильно? Ну, то есть покупать алкоголь и грузить его в патрульный автомобиль, это нормально? Ну, вы же только что грузили его. Ну, да. Вот в этот патрульный автомобиль. Вы только что грузили в автомобиль в патрульный алкоголь. Но это клевета, с вашей стороны. Клевета. Вы утверждаете, что это клевета? Хорошо, все. Больше вопросов не имею. Бұл саат қазір олған сонки хаберлеріміз бұлардан ибарет еді. 15-30 дақи яйынымызға қадар көрішкенже.